ni zan khan in elna sang khel chhun zomania chunga result sang tele aken tel be bom sang te league table tharber chungchang te tuntuma hian kan soi zau do na chung Barca chuan AFC Champions League le FA Cup chungchang te po kan soi kai don ani Asia khomol pui lam atang hian chanta ila Asia khomol puya club level in elna sang ber AFC Champions League chu amor bok ani tadera ni zan khan final match ha Al Ahly le Machida Zelvia anin machona Al Ahly hi Saudi Arabian club niin Machida Zelvia hi Japan club tha ani thung he match hian goal khat lutin red card pani phor ania golom chun hi minisam ko parungna a Feras Albrikanan Al Ahly tana akhung niin Saudi club hi sikhat fain anchaka Asian champion anni ma se Al Ahly player panin red card an choi thunga minisam ruk pariana Zakaria Al Hosoi no chuanin minute za somni na Mohamed Abdul Rahman no chu ani velea Al Ahly hian second half red card choin player claim zokin khel ma sela Japan club tha hi chel thein extra time a goal khungin an hne zui ania Saudi Pro League club hian an claim zok nuwa finala an ma chon hi an hne ani ti hian Al Ahly hi AFC Champions League a hian azonin an champion ta a an club chanchina season masa khan Asian champion no moi an choi masak ber an tonga tun season a an non ta sak ani European football lama ni zan khan Italia League sangber Serie A khelchun zom niin Parma in sikhal fain pisan neya Verona le Lisa chakjok om lovin golkhung lovin anin ne to ka Bologna mola Roma sinhi final chak thung Roma hian Aston Villa atanga an lak lu fu mai Daniel Malen mangin minute sarina man ruaya first half additional time a Neil El Nawi mangin Roma hian an khung bela goldang lu bel talovin Roma hian kholmola point hum lutak an hlo chuakani ti hian Roma hian season thara Champions League khelphak be seina ane chunjam zela khel somthum palia tangin point samruk pakhat nein tebula pangana anni meka UEFA Champions League spot an phak lona khel khata khel tam chungin point ni chau ania hei wang hian be sei an nei sang le Serie A hian champion an la chiang lona in Inter Milan an champion don ati ngam towa relegation lama team pathum relegate turan nia tu tenge relegate don ti hi ala chiang lawa tun thleng hian team tinin in hamtan be seina an la nei vek ani Nizana vek France League Sangber League 1 khelchun zom niin Lyon in golthum gol nin Auxerre nea Toulouse le Monaco a chakjok om lovin gol ni ve an khunga Angers mola PSG sithum fain an chak thung PSG tan li kang inan ministarina gol maswai khungin minisam thum pakwana seni mayulu an akhung bela second half minisam nga panina a Lucas Beraldo an abelle boka heminu hian goldang lu bel talo masela PSG forward Goncalo Ramos an minisam sari palina red card achoya wangin no chua ania France champion hian hun to blam player claim zokin an khelani heti chung hian PSG hian harsan alin an tok lova sithum faya chakin phu takin point hum an lo chuak PSG hian an player thate he match hian an ha dam tir nuala Karas Khelia Dembele Desire Doué an khel tir lova bench an thutluanani Nuno Mendes João Neves le Zaire Emery te po second half a chau an khel tira achan chu UEFA Champions League match Bayern Munich nen anin machon don wangani heti chung hian PSG hian Angers laka hian harsan na lian an tok mi alo ti hian League 1 season kalmeka tebula PSG hian khel samthuma point samruk pakwa nein an elpui berlin sin khel samthuma point samruk pathum an neya khel inzata match khelma bak pali ve chau nei to chungin PSG hi point rukin an sangfal ani champion lai PSG hi an champion non abe sei om leya tuna la champion chiang lo ma sela an maba claim to ziangai toin PSG hi League 1 an champion don tita ila kan soi sual lovin arin om League 1 a hian team som pariat anin ela kan soi to thin angin table monglama om team pahni an noi berle adot tua om tebula som pariat na le som pasarina a mor bok team te direct relegate turan nia ma se tun thleng hian tu tenge direct relegate tur hi ala chiang lova team tel zongjong te hian in hamtan be seina an la nei vekani chuti rual chuan table mong bera om match hi chuan asang bera som parungna bak season an khar thei lova chu wangin match hi direct an relegate lawani point relegation playoff khel ngei ngai turan ni dona chu wangin table monga om match hi an din mun a thalo zual ani nizana vek German top league Bundesliga po khelchun zomania heta hian Wolfsburg le Borussia Mönchengladbach a chakjok om lovin golkhung lovin anin he to ka
Hayden Hemin Sydney Fire St Pauli Hnain Augsburg le Frankfurt te goal khat ve khungin anin ne tok boka Hamburg mola Hoffenheim goal ni goal khatin an chak boka ni FC Köln mola Leverkusen goal ni goal khatin an chak boka Mainz khel mola Bayern Munich ro pui takin an comeback bok goal sari luna match Mainz le Bayern in machona hian minute som pangana Mainz hian Dominic Horn mangin man ruaya minute som ni pakwana Mainz hian Paul Nebel manga khung belin first half additional time a Seraldo Becker mangin an khung bel le boka Mainz hian first half a sethum fain man ruaya chakin be seina an nei lian le ma se Bayern hi second half a in siam thain minute som nga pathumna Nicholas Jackson mangin an sipuran su thena minute som sari pathumna Michael Olise an khung belin minute som riatna Jamal Musiala an sipur su zona goal a khung leya minute som riat pathumna Harry Kane an khung bel vele bokin he match a hian Mainz hian first half a sethum fa ma an shoi nuin second half a Bayern hian an le thala Bayern hian goal li khungin German champion hero pui takin an comeback ani he match a hian Bayern hian Michael Olise le Harry Kane te tel lovin player dang pulan chantira an bil angreng le tichuan second half tirlama Olise le Kane an lu tira anni pahni hian danglamna lian tak an thlenta ani Olise hian he match a hian goal khat a khung ba ka assist voi khat anei tela Harry Kane hian Bayern chakna goal a khung boka an tho lokin he match a hian danglamna siam tu te anni Bundesliga season kalmeka hian Bayern hi an champion tua an tan chuan player tha an khek po hi thil om takani ma se Bayern hian in siam that lei theilona an neya chu an tlar nung pop hi niin match an khelna hung pali atangin voi khat chau clean sheet an neya heng match li an khela hian goal som pali loi an khunga ma se goal riat loi an chhuwa ve thowa Champions League semi-final match ha PSG machon tur an ni na ngai tua phei chuan Bayern hian an tlar nung hi an ngai tua zual deuh chu anga yani Bundesliga a hian relegation lama eng team ma an la relegate lova team tamberin match khelma bak pathum theu chau an nei towa heti chung hian table mong lama om te po hian in hamtan be sena an la nei vekani nizana vex peina league summer la liga po khelchun zom niin Alaves in gol khatin Mallorca neya Valencia in gol khada Girona ne bokin Atletico Madrid point gol thum gol nin Athletic Club an neya gol nga luna me chahian mi khwal team Athletic Club hi mini somni pathumna a Aitor Paredes mangin man ruaya mini somli pakwana Atletico Madrid hian Antoine Griezmann mangin an sud vele hemi nu lok mini somnga palina Alexander Sorloth mangin Atletico Madrid hian ma an ruai zuya ma se hemi nu hian goldang alu bel lok lova additional time a gol ni alu bel tathung mini somkwa pathumna Sorloth bokin Atletico Madrid tana khung bela mini somkwa pasarina Athletic Club tan Gorka Guruzeta an akhung bel vele boka tichuan goldang lu bel talavin Atletico Madrid hian golthum gol nin Athletic Club hian neya point thum an lo chuakani Atletico Madrid hi La Liga a zona matchli an tlom nuwa an chaklena masaber ania Champions League semi-final match ha Arsenal machon mai tur hian Arsenal machon ma match na nung bera nena an changta hi an mania in rin tok na puntir tu ani ngei arin omani nizana La Liga match danga Getafe mola Barcelona sini final chaka Barca gol ni te hi first half fun back bela Fermin Lopez khung le second half minute samsari palina a Marcus Rashford khung te an nia Barcelona hian phu takin point hum an lo chuak ti hian Barca hian La Liga season kalmeka khelsam thum pathuma tangin point samriat panga an neita a panina Real Madrid hian khelsam thum pathuma tangin point samsari pali an neya Barcelona hi khelinza ta match khelma bak panga ve chau an nei to chungin point som pakhat lain an sang falta ani Barcelona hi point som pakhat laia an san fal to awang hian an match khelma bak masa pahni atangin La Liga champion an ni anti chiang theidona an match khelle masak ber tura hian mei ni zana Osasuna mola an lenglu dona hemi nu hian mei ni som zana Real Madrid an mikwal don bok ani tuna an din munatang chuan Real Madrid hi an mabaka an chak vekani point Barcelona hian Osasuna le Real Madrid an machonna match an kheltur masa pahni atang hian point nga an lo chuakling ani chuan Barcelona hi an champion don thowa El Clasico a tak an champion ti chen theidan an nei lai takte hi La Liga season kalmek tingai nom tu atlingani Spain a league sangber La Liga a hian kan soi to thin angin team somni anin ela direct in team pathum an relegate dona ma se tuna hian eng team a an la relegate lova relegate thei Hnai vai te chu ombok ma sela relegation zone a omzong te po hian
in hamtan be sena anla nei thei vek ani ni zana in elna khel chun zom jinga English Premier League se chun zom ta ila heta hian Fulham in sikhat fain Aston Villa an neya golom chun hi mini somli pathumna a Ryan Sesek nona khung ani he match hian Villa hian ball changtamin in khel thunun tu jok ni ma sela Fulham hi gol ma lawam jok an niya Villa hian an Mamawh gol thok chuak thei tur zonga rem chang in siam an har sat lain Fulham hi chuan gol khat aya tam an khung teuh hle Villa hian rem chang an in siam atangin voi khat chau Fulham gol lama shot on target an neya Fulham eroin ball changtlem jok chungin shot on target hi voi ruklai an neya ni Villa hian Champions League khelphak an tumna konga an din mun thari viau ma sela an la him bik lova chuwang chuan point hlo chua an la Mamawh ma se Fulham laka an hlo chuak zo ta si lova an din mun ti that zona rem chang an nei an bo pel tari ani in kheldanga Anfield ta Liverpool in Crystal Palace mikhualin goali aluta tun season a Liverpool hian an ngam lo ngun ber chu Crystal Palace ni in tun season a hian voili anin ma chonna ania voi thum anin ma chon to na a Crystal Palace an chak jok veka ni zana ero Liverpool in Crystal Palace an ne ve ta thung he match hian Liverpool hi gol thum gol khatin an chaka gol ma saber hi mini samthum pangana a Alexander Isak khung ni in hun rei tak liam anei nuwa fit thale tran mek Isak hian ball control anei that zialan tirin striker goal thatak kan muwa Isak hian Liverpool tan Anfield ta Premier League goal akhung ma sakber ani heminu lok mini somlina a Andrew Robertson Liverpool goal nina akhung velea Scottish left back Liverpool chwasan to mai tur hian film takin striker goal ni oma moi akhung ani heminu hian goldang lubel lok lo ma sela mini samsari pakhana Crystal Palace hian Daniel Munoz mangin an sipur an su thena Liverpool goalkeeper in save thatak nein a in tina zuya ading lei thei lova hetiang kara hian referee in khel ati top si lova Munoz hian ball changzuin all samjetin goalkeeper apet khuma goal ruaka apet goal ani Liverpool lam an lom lo hlea Munoz phei chu fans pungkhom ten an bu khum lua ma se match referee berin in khel ka lai ati top si lova Crystal Palace hian goal an Mamawh ve thau box si Liverpool player an mani goal naya omte khan anti tur anti lo ve boka an gola khan din na chang an shelova chuwangin Munoz kha dem du tan fair play lo tia dem thei anianga clear na tlang danga chang chuan Munoz kha dem na tur aum lo thei boka Liverpool player goal naya omte khan na chang an hriat lo an tuar ati theina lai aum thei bok ome Crystal Palace hian goal an khung hnuin Liverpool hi an ngam zual leya goal dang an khung bel teuh thin le ma se Reds an tang thei sham zela additional time minutes samkwa parukna Florian Wirtz mangin goal an khung bel tabok Liverpool in an goal ven an ngai poi mo towa chumi tur chuan forward player te la chuak nualin defender an vom bel nuala hetiang kara hian hun khoral nan thoin an mangdon emoti lain Zogome San Palace penalty area om McAllister tan long tho aneya McAllister an Florian Wirtz tan siamrem javin German playmaker hian moisetin a hlap luta far post lama martakin a goal chiang hle hemi nu reilo teya in khel top zuin Liverpool hian Crystal Palace goal thum goal khatin an neta a ma se he match hian Crystal Palace goal shot nei tamjok targeta ball pet tamjok an niya Liverpool hian chance tha siam tam lama an tluk lavani ma se Liverpool hi an chak tak thau awangin tebula ma an son ta hreta Champions League khelphak an tumna konga po an din mun ahim zualta e chu Barca chuan tun seasona Premier League match an khel zong zat veya an chak ve ta chi boka match somthum pali khel toin achan ve voisom pasaria an chakani he match hian Mohamed Salah ain liama ti rol liam ni in alang slotan dim zuin athla ngala a liam din mun tak hi he thu bo sailai hi chuan chiang taka hriat alani lo Salah hi ain liam na taphian ani chuan atan season atop thei mai do na chumi ken tel tur chu Liverpool tan a match nungber ani thei tur lai hi ani Premier League hian relegation battle angai nom zel do na achan chu ni zana relegate lawoma omte an chaka zirtom ni zana Nottingham an chaka point somthum pakua an neya Premier League history kan enlet chuan point somthum pakua hi an himpuina chance asang tepo kan tia ma se tun season a chuan point somthum pakua hi ahim lo mai thei ni zana West Ham in goal ni goal khatin an mikhwal Everton an neya West Ham hian mini somnga pakhatna a Thomas Soucek mangin ma an hruaya mini somriat pariana Everton hian Dewsbury Hall mangin an sipur an sur vele
West Ham hi an chak zo don lo ni in alang mana ma se additional time minute somkwa pahnina Callum Wilson an West Ham tan khungbel ta hlavin London club hian point thum an hlo chuak ta ram Tottenham point khwal muala table monga Wolverhampton sikhat final neya an Mamawh point thum an hlo chuak Tottenham changna goal hi minute somret pahnina Joe Palinia khung ania chance tha siam a har satna me cha Tottenham hian point thum an hlo chuak ta ram hi an tan a hlu hle Tottenham hi kum in sang hi somni paruka Premier League an chak masak ber ani ti hian relegate to Wolverhampton le Burnley nungzui tu tur hi a chiang lo zela Tottenham hi sompariat na omin relegation zone an la chuasan lova a chan chu West Ham an chak ve wang ani pakhat Tottenham hian Wolverhampton an hne nuin match samthum pali atangin point samthum pali an nei ta chi a ma an son ta shet ma se te bula som pasarina West Ham hian Everton an hne ve boka wangin khel samthum pali atangin point samthum paruk an neya Tottenham le West Ham in thlauna hi point ni ani chun zom tari relegation zone a mek Tottenham in point samthum pali an nei ta ka chuan mabak match li la oma point samthum pakwa nei tu som parukna Nottingham hi an la him lo chiang bala an tan ngai ti that alarem lavani som pangana Leeds United po hi an him lo zualta a chan chu West Ham le Tottenham hian an mabaka result an nei that chuan Leeds United hi atuarna theitu ber an ni dai mai theya enge achan kan ti chuan Leeds United hian match li an mabaka hian plato Burnley an ma chhondona lo ne ta po ni sela adota tlak lau Tottenham hian ma chhondona relegation battle match a rin lu thei tur kan mudon chumizwa Brighton an ma chhon le anga Brighton hi European competition khelbe sena nei mek an ni awangin an tang thei leya an to akhir viau ti chuan an match na nung bera Leeds United hian relegation battle match ti thei dura West Ham United an ma chhon le don ani Tottenham le West Ham hian result an nei that zela Leeds United hi Burnley emo Brighton laka emo an cheswal bok chuan season kharna match ha Leeds United le West Ham in nuai tur hi relegate tur ti chianna ani dai thei don ani heti la hian Nottingham Forest po hi ngai tu om takan nia a chan chu an ma chhon ma bak team pali te hi Chelsea Newcastle Manchester United le Bournemouth te an nia chu wangchon an ma bak en hian Leeds United ai Nottingham Forest hian relegate hi an hnai ni in mitam takin ngai dan an neya trompui tu kan om nok mai thei bok Nottingham hian an ma baka hian point an hlo chuak tam viau lo mai thei West Ham United hian an ma baka Brentford Arsenal Newcastle le Leeds United an ma chhondona Tottenham hian an ma bak pali hi Aston Villa Leeds United Chelsea le Everton te an ni boka chu wangin relegation battle lama hian an ma bak atanga thlir poin tunge relegate ta ang tuin nge Wolverhampton le Burnley hi championship khel turin zuita ang ti hi rin thiam po ala har le champion tum lama kaita ila Arsenal in nizan khan an mikhwal Newcastle sikhat final neya golam chun hi minute kuana eze khung ni in kai Havertz ball pass penalty area pona tangin moisetin eze hian far post lama athlo lutani Arsenal hian margin sang takin Newcastle hi nelo ma sela an Mamawh point thum an hlo chu awangin an tan chuan result tha ania Arsenal hi City nena anin pressure an chengdeu ma emo ati theya ma se pressure ri takara po an tum point thum an hlo chu awangin inrin tokna an nei bel ngei po arin omani ti hian Arsenal hian Premier League a khelma bak match li chau an nei ta homa Fulham an ma cholanga away a West Ham ma chonin homa Burnley an ma chon le anga away a Crystal Palace an ma chon le don boka an home ground a match ni away a match ni an la ma bak ti na ani Arsenal hi Newcastle laka an chakta ka wang hian an elpui ber Manchester City laka pressure sang jok siam vele tabokin City tan chuan Arsenal le pel turin chak ngei angai le ta ani ti hian English Premier League te bula Arsenal hian khasam thum palia voisom ni pani chakin point samsari pathuman neya point thumin ma an shwailai lok taria an mani neighbor tu an elpui ber City hian khasam thum pathuma tangin point samsari an neya ti hian goal difference a Arsenal hi pakhatin an tam ta jok chia ma se City hi an mabaka an chak chuan goal difference hi alo bera pakhatalina pungdon ti na ania chu wangin City hi an chak chuan goal difference a anin tluk lo poin goal difference a City hi an sang jok theidon ani Champions League khelphak tumte din mun hi soikai le ta ila tebula asang pangachin hian season thara Champions League an khel dona Arsenal le City ni lo team dang pathum hi tutenge niang ti kan soi thina ni kha
tuna chuan a chiang chho tan ta meka Manchester United Liverpool le Aston Villa te hian point somnga paria theu an nei towa parukna Brighton hian point somnga chau an la nei boxia chu wangin United Liverpool le Aston Villa te hi season thara Champions League khel turin tebula hian asang pangachina an om ngei be seina alian zual ta zel ani chuti rual chuan an din mun ala chian bik lo awangin an film khur ve tho ero alangaya tuna an din huna tang chuan point an la Mamawh bela ma se an Mamawh point lo chho bel ta lo po ni sela an hnoya omte an chet sual chuan an ni pathum hi chu an him thei mai don ani nizana vek English captain elna FA Cup semi final match khelin Manchester City le Southampton anin machona gol thum lona match ha hian minute somsari pakwana a Southampton hian fin azas mangin man ruaya ma se minute somriat panina Jeremy Dokuan City tan an sipur su tin minute somriat pasarina a Nico Gonzalez an gol ro pui mangin City ma aswai puya goldang lubel talovin City hian gol ni gol khatin Southampton hian le thala FA Cup final anin pet kaita ani he match ha hian City hian in khel thununin gol khung narem changpo an nei tam hleya ma se an man tangkai theilok lo awangin an tal boi thel minute somsari pakwana sensin gol an khunga wangin City hian hun pa ngai minute som pakhat chau nei to chungin gol an phura Arsenal paltlang tu Saint City po paltlang thei in be seina an nei sang zual bok ma se City hian hun top don naya gol ni an khung mangchang kai ta hlovin final anin pet kai ta ani ti hian City hian domestic treble be seina an la nei chun zom zela domestic treble be sei kan ti chuan tual chungin ala sang sanga champion no moi pathum choi in be seina an la nei kan ti na ani ti hian City hian Pep Guardiola kai hruina hnuaya kumsang ni somparuka tangkhan hunan mangchana tun thleng hian la mangchun zom zelin anni hian Pepa kai hruina hnuaya hian kumsom chungin cup competition a final voice som pahni anin pet kai ta a heti chung hian English club dang anni aya cup competition final in pet kai ngun an om lovani zan ina in elna sang khel chun zom le turania chungta chu soikai le ta ila voitlai dar nga atangin Indian Super League Sporting Club Delhi le Mohammedan SC anin machona zan ina La Liga a match li an khel don boka dar nga le achan ve ate dar sari le mini somli panga ate dar som panhi le chan ve ate an khel dona Serie A hian inlan tur langsar zuala Genoa in Como daru le chan ve an mi khualanga dar kwale achan ve Torino mola Inter Milan an lenglu don boka dar som panhi le mini som panga a AC Milan in Juventus an mi khual don bok Bundesliga a zanin dar saria Stuttgart in Bremen mi khualin dar kwa Borussia Dortmund in Freiburg an mi khual don bok Liga na po zanina hian match nga an khel don ani zanina vekin English captain elna FA Cup semi final match na nung zok helin dar sari le chan ve atangin Chelsea in Leeds United an mi khual dona achak zok hian final match Manchester City an machon don ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se